I dag viser vi jer, hvordan I nemt og hurtigt kan downloade Skype. Start jeres internetbrowser. Så skriver I Skype free download. Og så det der. Det kan I se der. Skype free download. Og så trykker I enter. Ja, og så tager I den første Skype.com. Hent det gratis. Ja. Og så kommer jeg herind. Så ruller I ned. Og så hent Skype til Windows. Kom nu. Hent Skype til Windows. Sådan. Og så hent Skype. Og så kommer Skype så hernede. Lige der. Og så skal I bare følge manualen, og så har I downloadet Skype. Yes.